ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи тиловати навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, сурдатарҷумон Қурбонали Сатторов. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Имангали Тасмагамбетовро, ки ба шаҳри Душанбе бо сафари корӣ ташриф оварда буд, ба ҳузур пазируфтанд. Земни суҳбат ҷонибҳо масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ дар доираи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъиро баррасӣ карданд. Дар баробари ин, дар робита ба вазъияти кунунӣ дар минтақаи масъулияти созмон ва атрофи он табодули назар анҷом гирифт. Ҳамчунин масъалаҳои ҷории рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ низ муҳокима гардид. Пешвои миллат бахусус ба аҳамияти иҷрои саривақтии барномаи байнидавлатии мақсадноки созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ оид ба таҳкими сарҳади Тоҷикистону Афғонистон, ки 28 ноябри соли 2024 дар шаҳри Остона аз ҷониби Шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба тасвиб расида буд, таъкид карда изҳори итминон намуданд, ки ҳамкории муассир дар ин самт ба таъмини амнияти минтақа мусоидат хоҳад кард. Земни суҳбат ҳамчунин ба тақвияти минбаъдаи кори ҳамаҷониба дар доираи созмон оид ба муқовимат ба хатару таҳдидҳои амниятӣ, аз ҷумла терроризм, ифротгароӣ, зуҳуроти тундгароӣ, қочоқи маводи мухаддир, ҷиноятҳои киберӣ ва муташаккили фаромиллӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. пас аз анҷоми мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Имангали Тасмагамбетов дар ҳузури хабарнигорон ба тариқи зайл ибрози андеша кард. Только что завершилась встреча с глубоко уважаемым президентом Республики Таджикистан Эмомалӣ Шариповичем Рахмон, на котором мы обсуждали реализацию целевой межгосударственной программы по обустройству таджикско-афганской границы. Вы хорошо знаете о том, что данная программа более 10 лет обсуждалась в рамках Организации договора коллективной безопасности, и в прошлом году, 28 ноября, на сессии Совета коллективной безопасности в Астане, данная программа была принята. Я должен отметить, что данная программа принято благодаря усилиям, прежде всего, президента Таджикистана Эмомалӣ Шариповича Рахмона. Без его твердой позиции, конечно же, сегодня эта программа принята не была бы. Должен сказать, что данная программа обеспечит безопасность, территориальную целостность не только Таджикистана, но и будет обеспечивать региональную безопасность всей Центральной Азии. Поэтому значение данной программы переоценить очень сложно. С этого года начинается реализация, она рассчитана на 5 лет, и первый год реализации очень важен для того, чтобы в последующие годы уже данная программа приобрела конкретные черты в виде поставки вооружения, военной техники для обустройства таджикско-афганской границы. Я глубоко убежден, что совместными усилиями соответствующих ведомств Республики Таджикистан и секретариат Организации договора коллективной безопасности данная программа будет полностью в течение 5 лет принята. Спасибо. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кадрҳое ки дар мақомоти суди олӣ, суди олии иқтисодӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва вилояти Хатлон ба вазифа таъин гардиданд, мулоқот намуданд. мутобиқи банди 8 моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бозхон намудани Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод аз вазифаи судяи суди олӣ, аз вазифаи судяи суди олии иқтисодӣ бозхон намудани Қосимзода Сулаймон Ой Маҳмад бо сабаби ба кори дигар гузаштан, дар бораи муовини раиси суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудани Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод, муовини раиси суди олии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудани Қосимзода Сулаймон Ой Маҳмад, ба вазифаҳои судяи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудани Саидзода Марзия Файзалӣ,
бобохонзода асомуддин, шукурзода назрулло тағойбобо, амонзода намози шариф, шерзода ҷурабек сангимурод, қурбониён сафарали алихон, назарзода даврон қувват, давлотзода исмоил раҳим ва ба вазифаҳои судяи суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб намудани бародзода зумрат маҳрамиён, саидзода зулфия саид пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ирсол гардид. Шарифи Бахтиёр бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз вазифаи раиси ноҳияи ёвони вилояти Хатлон озод гардида муовини якуми раиси шаҳри Душанбе, Гурезода Умед раиси ноҳияи Сино ва Сафарзода Дилшод Ғани раиси ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе таъин гардиданд. Вализода Икромиддин ки то имрӯз дар вазифаи раиси ноҳияи Кушониён фаъолият дошт, ба вазифаи раиси ноҳияи Ёвон, Холзода Маҳмадшариф раиси ноҳияи Кушониён ва Амирзода Маҳмуд раиси ноҳияи Абдураҳмони ҷомеаи вилояти Хатлон таъин гардиданд. Дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Афзалшо Муслима Аскаршо ба вазифаи муовини раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Шукурзода Исфандиёр муовини якуми раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шуданд. Зимни суҳбат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулини мақомоти судӣ доир ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, таъмини адолати судӣ ва волояти қонун супоришу тавсияҳо дода, дар назди кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ таъин шуда низ вазифаҳои мушаххас гузоштанд. таъкид гардид ки ҳифзи манфиатҳои давлат ва мардуми кишвар ҳамеша бояд дар ҷои аввал гузошта шавад ва вазифаҳои хидматии худро бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва содиқонаи софдилона иҷро намоянд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод намудани судяҳо. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Саидзода Марзия Файзалӣ аз вазифаи муовини раиси суди шаҳри Душанбе, Бобохонзода Асомиддин аз вазифаи муовини раиси суди шаҳри Душанбе, Амонзода Намози Шариф аз вазифаи судяи суди шаҳри Душанбе, Шукурзода Назрулло Тағойбобо аз вазифаи раиси суди ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон, Шерзода Ҷурабек Сангимурод аз вазифаи муовини раиси судяи вилояти Суғд, Қурбониён Сафарали Алихон аз вазифаи судяи суди вилояти Суғд, Давлатзода Исмоил Раҳим аз вазифаи судяи суди вилояти Суғд, Назарзода Даврон Қувват аз вазифаи судяи суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, Бародзода Зумрат Маҳрамиён аз вазифаи судяи суди иқтисодии шаҳри Душанбе, Саидзода Зулфия Саид аз вазифаи судяи суди иқтисодии вилояти Хатлон бо сабаби ба кори дигар гузаштан озод карда шаванд. Олимзода Рафиқҷон Раҳмат аз вазифаи судяи суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд, Ашурзода Алишер аз вазифаи судяи суди вилояти Хатлон, Саидзода Мирзохон Давлат аз вазифаи судяи суди шаҳри Ҳисор, Мирзозода Файзулло Мирзо аз вазифаи судяи суди ноҳияи Рудакӣ бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан озод карда шаванд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе озод намудани Гурезода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Гурезода Умед бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон озод намудани Шарифӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шарифи Бахтиёр Маҳмудзода бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Абдураҳмони ҷомеаи вилояти Хатлон озод намудани Раҳимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳимзода Сафар Маҳмад Абдураҳмон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Абдураҳмони ҷомеаи вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Кушониёни вилояти Хатлон озод намудани Вализода.
مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم ولیزاده اکرام‌الدین سیراج‌الدین با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس ناحیه کوشانیان ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان شهر دوشنبه 29 январи соли 2025 қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 29 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Дилшод Ғанӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 29 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Қиёмзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Қиёмзода Зарафо Суфиҷон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Амирзода Маҳмуд Ҳамид бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори раёсати рушди инфраструктури дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе таъин намудани Гуреззода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Гуреззода умед иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе таъин намудани Сафарзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Сафарзода Дилшод Ғанӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон таъин намудани Вализода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Вализода Икромиддин Сироҷиддин иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Абдурахмони Ҷомии вилояти Хатлон таъин намудани Амирзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Амирзода Маҳмуд Ҳамид иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Абдурахмони Ҷомии вилояти Хатлон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи кӯшониёни вилояти Хатлон таъин намудани Холзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Холзода Муҳаммадшариф Муҳаббат иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи кӯшониёни вилояти Хатлон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025 қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 29 январи соли 2025 дар бораи муовини якуми раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Шукурзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шукурзода Исфандиёр Шукур муовини якуми раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Муъминзода Камолиддин Рамазон муовини якуми раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025 мавзӯи дигар
امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمدطاهر زاکرزاده اجلاسیه ششم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید که ضمن آن عهدنامه عاید به مناسبت‌های همپیمایی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره ذخیره مادی دولتی، لایحه قراری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن چیلازاده قراخان، لایحه قراری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره رئیس پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن کریمزاده جمشید عبدالرحمن، لایحه قراری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره پیش از مهلت قطع گردیدن وکالت وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خول محمدزاده و لایحه قراری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره از هیئت کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به مسائل اجتماعی، عائله و حفظ سلامتی برآوردن خول محمدزاده موردی بررسی قرار گرفت. مسئله روزنامه اجلاسیه را با وکیلان مردمی مسئولین ساحوی معرفی نمودند. در زمینه دستور هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان تلویزیون بدخشان با پخش برنامه‌های فرمت دقیقیتش بلند HD گذاشت. دستگاه تجهیزات برای گزارش با صفت معاصر و جوابگو با استانداردهای زمانوی از شرکت‌های با نفوذ جهان دسترس گردیده برای بهتر گشتن سطح برنامه و گزارش‌ها و فعالیت کارمندان زمینه می‌گذارد. 29 январ бо иштироки масъулони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва ҳайати кормандон телевизиони бадахшон ба формати дақиқияташ баланди HD гузашт, ки он боз як қадами устувор аст дар самти рушди телевизион дар мамлакат. аз ин пас тамоми иттилоъ ва барномаҳо аз ин шабака дар формати HD таҳия ва пешкаши бинандагон мегардад. ин тадбир бо мақсади такмили технология ва мутобиқ сохтани сифати садову симои пахши барномаҳои телевизиони бадахшон аз формати стандартӣ ба HD роҳандозӣ гардид. таъкид шуд ки маҳз таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба воситаҳои ахбори омма аст ки дар ин самт ҳамасола қадамҳои устувор гузошта мешаванд. дастгоҳу таҷҳизот барои гузариш ба сифати муосир ва стандарти замонавӣ HD аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон дастрас карда шуданд. гузариш ба шакли HD имконият медиҳад ки минбаъд хабару гузориш ва барномаҳо аз тариқи телевизиони бадахшон бо сатҳу сифати баланди садову симо ва мутобиқ бо талаботи замон пешкаши тамошобинон карда шаванд. имрӯз бо дастгирии ҳукумати мамлакат таҷҳизоти нави техникӣ бо формати HD насб гардид. формати HD формати тоза, хуб, дақиқияташ беҳтарин. кормандони телевизиони бадахшон бештар барои тамошобинон барномаҳои беҳтаринро пешкаш гардонанд. ҳайати эҷодиву техникии идораи телевизион ва радиои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хурсандиашон ҳадду канор надорад, чунки орзуи деренаи кормандони идораи телевизион ва радиои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва хусусан аҳолии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҷомаи амал пӯшид. имрӯз дар вазъияти тантанавӣ телевизиони бадахшон ба формати дақиқияташ баланди HD гузашт ва ман имрӯз аз номи худам ва аз номи тамоми кормандони идораи телевизион ва радиои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон миннатдории самимонаро ба шахсияти бузурги таърихӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам, зеро дар заминаи сиёсати фарҳангпарваронаи ин шахсияти бузурги таърихӣ телевизиони бадахшон давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат ба натиҷаҳои баланд ноил гардид ва имрӯзҳо шарту шароит дар идора дар муқоиса ба солҳои пеш беҳтар гардидааст. бубинед ки телевизиони бадахшон дар куҷо буд ва то куҷо расид. дар заминаи иқдомҳои неку шоистаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баъди
صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان پخش برنامه‌های تلویزیونی از 3 ساعت به 6 ساعت گردید. بعداً با دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پخش برنامه‌های تلویزیونی به 16 ساعت گذشت و در زمینه پخش 16 ساعت برنامه‌های تلویزیونی بدخشان همچنین با اقدام نیک رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تلویزیون بدخشان نیز در برابر دیگر شبکه‌های جمهوریوی و منطقوی به ماهواره پیوست شد که امروز از تماشای برنامه‌های تلویزیونی قسمت جهان برخوردار گردیده است و امروز که با دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به اداره تلویزیون و رادیوی ولایت چنین تجهیزات موثر برای پخش برنامه‌ها دسترس گردید. این هر یکی ما کارمند این اداره با نفوذ دولتی را موظف می‌نماید که ما در تهیه بهترین برنامه‌ها سهم گذاشته باشیم، زیرا که از امروز بعد صفت هر یک برنامه که توسط مرکز پخش منظور بینندگان و تماشابینان سرشمار تلویزیون بدخشان گردانده می شود، صفتش در مقایسه با دوره پیش به حد زیاد است، زیرا ما به فرمت HD گذاشتیم و من بار دیگر مینه‌داری صمیمانه را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم، زیرا دسترس گردیدن تجهیزات به مبلغ بیش از 2 میلیون سومانی برای رشد تلویزیون و رادیوی ولایت مختار کوهستان بدخشان زمینه با اعتماد را گذاشته است. یکی از نقطه‌های مهمترین پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان جاری نمودن تکنولوژی موثر در تمام ساحه‌ها میباشد. با تکنیکای موثر تامین نمودن تلویزیون بدخشان محض یک قدم بزرگ در پیشبرد فعالیت بهبودی صفت نمایش‌های تلویزیون بدخشان و مهمتر از این اجرای بی‌واسطه هدایت پیشوای معظم ملت دایر بر رقم کنانی و جاری نمودن تکنولوژی موثر در تمام ساحه‌ها میباشد. ما با پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان از نام تمام هیئت ایجادی و تکنیکی اداره تلویزیون بدخشان سپاس صمیمی اظهار می‌نماییم. قدم نخستین استوار در تلویزیون بدخشان هنوز سال 2018 بعد ملاقات سرور دولت با اهل ضیا گذاشته شده بود و تا این دم پخش برنامه‌ها پورا رقمی و با محوره پیوست کرده شدند. اساساً تلویزیون ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد از آنی که در سال 2018 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان ملاقات آراستند و در برابر دیگر مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی همچنین مسئله بهتر نمودن پخش تلویزیون ولایت مختار کوهستان بدخشان را مسئله گذاری کردم و خوشبختانه شروع از سال 2018 این جانب تلویزیون ولایت مختار کوهستان بدخشان در برابر دیگر شبکه‌های جمهوریوی تلویزیونی مرحله به مرحله زینه به زینه قدم‌های استوار در پیشرفت نه تنها پیشرفت ایجادی بلکه در پیشرفت تکنیکی نیز با دستاوردهای زیاد نائل گردید. در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان که 28 دکامبر سال 2024 ارائه گردیده بود، یعنی سال 2025 سال 2003 سال رشد اقتصاد رقمی و اینواسیون اعلام گردیده بود و خوشبختانه در پرتو این تاکیدات و نقطه‌های پیام امروز تلویزیون بدخشان ولایت مختار کوهستان بدخشان یعنی باز به دستاوردهای یک جدی نائل گردیده است و امروز کارمندان تلویزیون بدخشان صاحب تجهیزات نو و زمانوی صاحب تجهیزات موثر گردیدن و خوشبختانه در نخست سال 2025 یعنی تلویزیون به فرمت HD پیوست گردید. این یک امکانیت و یک تکان نو جدی می باشد که برای پیشرفت و نموی ساحه تلویزیون و رادیو در ولایت می باشد. ما روزنامه‌نگاران در دوام چند سال فعالیت کاری از دستگیری‌های پیوسته رهبریت عالی مملکت برخوردار هستیم و امروز تلویزیون بدخشان را نه تنها در شهر خاروخ تماشا میکنند بلکه بعد از آنی که گزارش به موج رقمی شد و در دوام چند سال اخیر در برابر دیگر شبکه‌های تلویزیونی یعنی شبکه تاجیکستان، تلویزیون سفینه، تلویزیون جهانما
телевизиони баҳористон ва хулас дар баробари дигар шабакаҳои телевизионӣ боз телевизиони бадахшон низ ба пахши рақамӣ гузашт ва хушбахтона имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон телевизиони бадахшон ба формати HD пайваст гардид ва ин хушбахтӣ на танҳо кормандони эҷодӣ ва техникии идораи мазкур балки он тамошобиноне ки имрӯз این شبکه یعنی تلویزیون بدخشان رو تماشا میکنند حد و کنار ندارد. موردی ذکر است که سالهای صاحب استقلالی در ساحه تلویزیون و رادیوی ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشروی‌های نظررس به وقوع پیوسته بازه مادی و تکنیکی اداره به کلی بهتر گردید. با دستگیری‌های روزافزون حکومت مملکت در دایره گزارش به نظام دقیقیتش بلند HD علاوه به اداره تلویزیون و رادیوی ولایت مختار کوهستان بدخشان دو تنظیمگاه زمانوی، دو دستگاه نواربرداری و تجهیزات معاصر بندوبست و روشنی دهنده دسترس کرده شد. اهل ایجاد تلویزیون بدخشان در تهیه و پخش برنامه‌های گوناگون ژانر اینچنین پیشنهاد اخبار با زبان‌های تاجیکی، روسی، انگلیسی من بعد راه و واسطه‌های نو را استفاده نموده در ترغیب سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت مملکت از امکانیت‌های نو مقصدناک استفاده می‌نمایند. امروز در بانک ملی تاجیکستان وابسته به شرح و توضیح پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری ҳамоиш доир гардид. зикр шуд ки таи солҳои охир ҳукумати кишвар ба масъалаҳои пешгирӣ кардани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ, истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, санъати кунонӣ бо суръати кишвар, инчунин ташаккули иқтисоди сабз, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ва истифодаи васеъи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамояд. در آغاز چهاربینی رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده اظهار داشت که در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان همه ساحه‌های حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور از جمله نظام بانکی در سال 2024 نتیجه گیری و جهت فعالیت من بعد وظیفه گذاری کرده شد. قید کرده شد که سال سپری گردیده برای تاجیکستان سال نسبتا خوب بود و در همه ساحه‌ها پیشروی‌ها به نظر رسیدند. از جمله حجم مجموع محصولات داخلی کشور به بیش از 150 میلیارد سامانی و سرعت رشد واقعی آن به 8.4% رسانیده شد. تذکر داده شد که ضمن ارائه پیام سالانه به تشکل معرفت مالیوی شهروندان دقت داده شده. ذکر رفت که گزارش به نظام پرداخت‌های غیر نقدی برای استواری مالیوی دولت و رشد اقتصادی نقش مهم دارد. در رابطه با این وزارت مالیه، بانک ملی، کمیته انداز، خدمات گمرک، آژانسی اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی یکجا با دیگر وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حکومتی دولتی وظیفه‌دار شدند که استفاده تکنولوژی‌های معاصر رقمی را وسعت داده تا آخر سال 2025 پرداخت‌های غیر نقدی را در ساحه‌های بودجتی و خدمت‌رسانی‌های دولتی پرره تامین نمایند. در مجموع پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دستور راهنمایی است که ما را به فعالیت پرثمر دعوت می‌کند و اجرای وظیفه‌های گذاشته شده به پیشرفت کشور در تمام ساحه‌ها از جمله نظام بانکی مملکت مساعدت می‌نماید. اظهار گردید در همایش در ادامه جلسه مدیر شعبه ترغیب ادبیات اتفاق نویسندگان تاجیکستان عبدالله راهنما اوید به نقطه‌های مهم پیام نوبتی پیشوای ملت محترم امومالی رحمان سخنرانی نمود. در قسمت جنبستی جلسه دعوت به عمل آورده شد که کارمندان این ساختار جهت اجرای دستور و سفارش‌های در پیام ارائه شده تمام کوشش و غیرت خود را روانه سازند. در شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر کولوب نیز با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور و سفارش‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مقام عالی قانونگذاری مملکت ҳамоиш доир гардид. иштирокчиёни чорабинӣ оид ба нуқтаҳои калидии ин санади барномавӣ ки ба самти фаъолияти бонкӣ дахл доранд андешаҳои хешро иброз доштанд.
در شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر کولوب همایش برگزار گردید که در آن راهبران و کارمندان ساحت در منطقه کولوب اشتراک نمودند. در همایش آید به پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سخن رانده قید نمودند که پیشوای ملت در پیام نوبتی خویش ابراز داشتند که تا آخر سال 2025 پرداخت‌های غیر نقدی در ساحه‌های بودجتی و خدمت‌رسانی‌های دولتی پورا تامین کرده شود. در بسیار کشورها نشان دهنده پرداخت‌های غیر نقدی 80-90% را تشکیل می‌دهد. این یکی از راه‌های اساسی تامین نمودن شفافیت عملیات خدمت‌رسانی و حسابگیری و پیشگیری کروپسیا میباشد. در منطقه کولوب جهت در عمل تطبیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب ارائه‌های غیر نقدی از جانب تشکیلات قرضی مالیوی در منطقه فعالیت داشته، در تشکیلات و مؤسسات دولتی که به اهالی خدمت‌رسانی پولاکی میرسانند تا 1 ژانویه سال 2025 665 عدد اینفراستراکچور حساب ارائه‌های غیر نقدی نصب کردند که از این 535 عدد ترمینال‌های الکترونیکی و 130 عدد QR رمز میباشد. و گذشتن به نظام حساب ارائه‌های غیر نقدی برتری‌های زیاد رو دارد و پیش از همه این با غنی‌گرداندن بودجه کشور، کم کردن عامل‌های انسانی و صرفه وقتی خیلی مردم یعنی میزاجون آورده میرسانند. وابسته به این گذشتن به نظام حساب ارائه‌های غیر نقدی امیر را قید می‌نمایم که در سال 2024 عملیات‌های که توسط غیر نقدی عملی گردیدن از جانب تشکیلات قرضی مبلغ 2.1 میلیارد سومانی را در بر میگیرد در منطقه. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام سپارش دادند که بانک ملی و تشکیلات‌های قرضی برای باز هم بلند برداشتن اعتماد اهالی بر نظام بانکی، جلب بیشتر پس‌اندازهای شخصان واقعی و حقوقی و وسعت بخشیدن فعالیت نظام رقمی خدمت‌رسانی‌های بانکی و مالیوی باید چاره‌جویی نموده دادن قرض‌ها را به اهالی و کارخانه و تشکیلات افزون گردانند. در سال 2024 مبلغ 1.8 میلیارد سومانی قرض داده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 395 میلیون سومانی یا اینکه 27.7% زیاد می باشد. در همایش اینچنین آید به مسئله‌های آمادگی همه‌جانبه و جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سالهای 2030، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت با کروپسیا، استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2021-2025 و برنامه دولتی مقاومت با جنایتکاری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 بررسی دیدند. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از شهر کولوب برای برنامه نوید. тавре мутахассисони агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон қаблан иттилоъ дода буданд, шабона рӯзи гузашта дар мамлакат ҳавои ноустувори мавсимӣ ба қайд гирифта шуд. дар робита ба вазъи ҳавои рӯзҳои боқимондаи ҳафта таваҷҷӯҳ кунед ба пешгӯии мутахассисон. пешгӯии агентии обу ҳавошиносии кишвар оид ба ноустувории вазъи ҳаво ва бориши барфу борон давоми шабона рӯзи гузашта ба вуқӯъ пайваст дар қисмати зиёди ҷумҳурӣ бориши барф ба қайд гирифта шуд. аз ҳамин рӯз сар карда тағйироти вазъи боду ҳаво мушоҳида гардид ва ҳамин гуна дигаргуниҳои мавсимиро коршиносон то 30 январ тахмин мекунанд. чунин вазъи ноустуворгардии ҳаво дар ҷумҳурӣ рӯзи 29 январ боқӣ мемонад. баъдан аллакай дар қисми зиёди минтақаҳо ва ноҳияҳо бордани боришотҳо қатъ мегардад. яъне ки дар вилояти хатлон паго рӯзи 30 январ дар қисми зиёд аллакай бордани боришотҳо қатъ мегардад, лекин дар баъзе минтақаҳо ҳаво асосан бебориш пешгӯӣ карда мешавад. дар вилояти суғ бошад ҳаво бебориш аст рӯзи 30 январ ва то 2 феврал дар вилояти суғ ҳаво бебориш аст ва фаромадани тормех пешгӯӣ карда мешавад. дар ин давра дар вилояти хатлон дар водиҳо ҳаво шабона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм, рӯзона бошад ҳадди гармӣ то 1-6 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғ бошад дар водиҳо ҳаво шабона 0-5 дараҷа хунук, рӯзона бошад 1-6 дараҷа
гарм мешавад. дар минтақаҳои кӯҳии вилояти суғ ҳаво шабона аз 3-8 дараҷа хунук то 8-13 дараҷа хунукӣ дар назар аст, рӯзона бошад 0-5 дараҷа хунук пешгӯӣ карда мешавад. дар тобе марказ аллакай рӯзи 30 январ боридани боришотҳо дар қисми зиёди ноҳияҳо қатъ мегардад ва танҳо дар баъзе ноҳияҳо ҳаво асосан бебориш пешгӯӣ карда мешавад. дар ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ боридани боришотҳо, инчунин дар шарқи вилоят боридани боришотҳо қатъ мегардад ва ҳарорати ҳаво дар ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шабона 8-13 дараҷа хунук, дар баъзе ноҳияҳо то 4-6 дараҷа хунукӣ дар назар аст. рӯзона бошад аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 2-4 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар шаҳри Душанбе рӯзи 30 январ ҳаво асосан бебориш аст ва ҳарорати ҳаво шабона 0-2 дараҷа хунук бошад, рӯзона аллакай ҳаво 3-5 дараҷа гарм мешавад. ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, ҳарорати ҳаво то охирҳои ҳафта тағйирёбанда боқӣ мемонад. аз ин рӯ мутахассисон ба шаҳрвандон тавсия медиҳанд ки дар ҳама ҳолат ба сардиҳои мавсимӣ омода бошанд. корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёт ҳамчун сохтори нав дар вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2024 мавриди истифода қарор дода шуд. Корхонаи мазкур пеш аз ҳама бо ҷорӣ ва истифодаи технологияҳои муосири иттилоъоти коммуникатсионӣ ва телематикӣ барои ҳамоҳанг намудани фаъолияти субъектҳои хоҷагидории соҳаи нақлиёт ва роҳ новобаста аз шакли моликият замина гузошт. дар ин бора роҳбарияти вазорати нақлиёт зимни нишасти матбуотӣ хабар доданд. ба таъкиди роҳбарияти вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ба истифода додани ин сохтор бори аввал дар Тоҷикистон рамзҳо барои боркашонӣ аз Покистон бо таври рақамӣ роҳандозӣ карда шуд. зимнан таъкид гардид ки аз 30 модули рақамикунонӣ 13 модули он аз ҷумла муҷаҳҳазҳозии техникаҳои роҳсозӣ бо GPS ва назорати фаъолияти самараноки онҳо, инчунин пешгирии ҳаракати нақлиёти гаронвазн тавассути тарозуҳои замонавии динамикӣ ва пайваст ба марказ мавриди амал қарор доранд. барои дар амал татбиқ намудани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ соли 2024 дар мамлакат 798 стансияи базавӣ насб карда шуданд. ҳамчунин зиёда аз 300 километр хати нахи нурӣ барои вусъат бахшидани фаъолияти мунтазами стансияҳои базавӣ ва дастрасӣ ба шабакаи баландсуръати интернет насб гардид. ин матлаб имрӯз зимни нишасти матбуотии роҳбарияти хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон садо дод. дар ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи умумии муштариёни пайвастшуда ба шабакаҳои алоқаи барқӣ пас аз дар амал татбиқ намудани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаҳои алоқаи барқӣ ва хизматрасониҳои вобаста ба он 8 миллион нафарро ташкил дода, зиёда аз 5 миллион адади он муштариёни фаъол мебошанд. ин нукта дар нишасти хабарии хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯз бо ҷамъи зиёди хабарнигорон баргузор гардид зикр шуд. роҳбарияти нави хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд ки шумораи истифодабарандагони интернет дар якҷоягӣ бо истифодабарандагони интернети мобилӣ ва собит 4,5 миллион нафарро дар бар гирифтааст. барои дастрасии аҳолӣ ба алоқаи хушсифат хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақша чорабиниҳои худро аллакай муайян намуда дар самти ҳалли ин проблема даст ба кор аст. инчунин таъкид гардид ки барои ҳалли ин мушкилот бояд мутахассисон ва ширкатҳои мобилӣ пойгоҳҳоеро ки муштариро бо низоми интернети мобилӣ пайваст мекунад навсозӣ намоянд. вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар ҷумҳурӣ маҳз дар заминаи дастрасӣ ба шабакаи баландсуръати интернет алоқаманд мебошад. вобаста ба ин рӯзноманигорон камбуди суръати пасти интернетро дар татбиқи ин ҳадафҳо мушкили асосӣ арзёбӣ карда дар нишасти хабарӣ аз тадбирҷӯйҳои хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пурсон шуданд. қайд гардид ки баҳри дар амал татбиқ кардани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ соли сипаришуда 798 адад стансияҳои базавӣ насб карда шуда, зиёда аз 300 километр хати нахи нурӣ баҳри вусъат бахшидани фаъолияти бемайлони стансияҳои базавӣ ва дастрасӣ ба шабакаи баландсуръати интернет насб роҳандозӣ карда шудааст. ҳамзамон аз тарафи ширкатҳои мобилӣ автомошинаҳои махсуси алоқаи сайёр ба истифода дода шуда, заминаҳои бонкинги мобилӣ дар смартфонҳо ба кор дароварда шуданд. зимнан иттилоъ дода шуд ки тамоми ширкатҳои бахши хусусии соҳаи алоқаи барқӣ аз тамоми имтиёзҳои мавҷуда бархурдор буда, фаъолияти техникӣ ва молию иқтисодии худро бидуни монеа амалӣ намуда истоданд. ба иттилои роҳбарияти хадамоти алоқаи
мувофиқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин охири кор набуда, то охири соли 2025 дар ин самт корҳои муҳим анҷом дода мешавад. корхонаи воҳиди тоҷик аэронавигатсия ҳамчун яке аз сохторҳои агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар банақшагирию ҳамоҳангсозии истифодаи ҳарими ҳавоии ҷумҳурии тоҷикистон, таъмини бехатарии парвозҳо, васеъ намудани ҷуғрофияи парвозҳо, мунтазамии парвозҳои байналмилалӣ, маҳаллию транзитӣ ва ифтитоҳи долонҳои нави ҳавоӣ нақши калидӣ мебозад. ин матлаб зимни нишасти хабарӣ оид ба ҷамъбасти фаъолияти агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва корхонаҳои авиатсионии кишвар дар соли 2024 баён гардид. дар соли 2024 корхонаи воҳиди давлати тоҷик аэронавигатсия ба беш аз 71 000 киштиҳои ҳавопаймоии хизматрасонии аэронавигатсиониро пешниҳод намуд, ки ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 38.7% зиёд мебошад. теъдоди парвозҳои транзитӣ дар ин фосила 48 562 ададро ташкил додааст. дар ин бора зимни нишасти хабарӣ оид ба ҷанбаси натиҷаҳои фаъолияти агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва корхонаҳои авиатсионии кишвар дар соли 2024 хабар доданд. тавре зикр шуд, сабаби афзоиши парвозҳо ин барқарор гардидани иҷроиши парвозҳои ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва зиёд гардидани ҷуғрофияи парвозҳо буда. илова ба ин, аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймоии хориҷиву ватанӣ шумораи бештари парвозҳои транзитӣ иҷро шуданд. яке аз ин хатсайрҳо кушода шудани парвозҳо дар масири маҳаллии ҳавоии Душанбе Хоруғ мебошад, ки 3 октябри соли 2024 аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик Эйр кушода шуд. ин ширкати ҳавоии ватанӣ ҳамчунин моҳи январи соли 2025 дар хатсайрҳои Душанбе Кӯлоб ва Душанбе Панҷакент парвозҳои мунтазамро оғоз намуд. тавре зикр шуд, ин тадбирҳо ба рафтуомади осон ва бехатари мусофирон ба шаҳру ноҳияҳои дурдасти мамлакат мусоидат мекунад. парвозҳо ба хориҷи кишварро бошад, дар қатори дигар ширкатҳои ҷаҳонӣ, интиқолдиҳандаи ватанӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати ҳавопаймоии Somon Air анҷом додааст. дар соли 2024 тавассути хатсайрҳои мунтазами байналмилалӣ ва чартери Somon Air беш аз 1 500 000 мусофирро интиқол додааст, ки ин шумора нисбат ба соли гузашта 28.5% зиёд мебошад. дар ин давра Somon Air аз Тоҷикистон ба самтҳои Туркия, Арабистони Саудӣ, Амороти Муттаҳидаи Араб, Эрон, Федератсияи Россия, Қазоқистон, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Олмон, Ӯзбекистон, Ҳиндустон, Покистон ва Гурҷистон парвозҳоро анҷом додааст. соли 2024 аз ҷониби мутахассисони озмоишгоҳҳои таъмини бехатари озуқаворӣ зимни ташхисҳои маҳсулоти озуқаворӣ дар бозорҳои истеъмолии ҷумҳурӣ зиёда аз 216 тонна маводи пастсифат мусодира ва нобуд карда шуд. ин матлабро роҳбарияти кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зимни нишасти матбуотӣ баён намуданд. иброз гардид, ки аз ҷониби мутахассисони нуқтаи назорати давлатии бехатарии озуқаворӣ дар терминали дӯстии шаҳри Турсунзода 22 300 килограмм помидор бо сабаби ҷавобгӯ набудан ба талаботи фитосанитарӣ бозпас гардонида шуда, 120 000 килограмм картошка дар истгоҳи роҳи оҳани ноҳияи Ҷабор Расулов бинобар ошкор гардидани касалии пӯсиши тар нобуд карда шуд. илова бар ин, аз ҷониби мутахассисони нуқтаи назорати давлатии бехатарии озуқаворӣ дар гузаргоҳи сарҳади қуштигирмони ноҳияи Спитамен 360 килограмм ҳасиб, ки ба воситаи боридастӣ бе иҷозатномаи кумитаи бехатарии озуқаворӣ бе сертификати давлати истеҳсолкунанда ворид гардида буд, бинобар сабаби ҷавобгӯ набудан ба талаботи бойторию санитарӣ мусодира гардида тибқи талаботи қонунгузорӣ нобуд карда шуд. факултети технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ ба факултети технологияҳои рақамӣ, системаҳо ва ҳифзи иттилоот табдилӣ ном кард. дар ин факултету ихтисосҳои нав тамоми шароити таълим фароҳам оварда шуда умед аст, ки дар ҳошияи эълони солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия солҳои 2025-2030 кадрҳои соҳибтахассус ва дар бозори меҳнат рақобатпазир омода карда мешаванд. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотии роҳбарияти ин муассисаи олии таълимӣ
اطلاع داده شد. در نشست تاکید شد که در روند تعلیم آموزگارانی که با زبانهای خارجی از جمله انگلیسی با شاگردان درس میگویند نسبت به دیگر آموزگاران 30% معاش بیشتر میگیرند. موضوع دیگر ماهیت جشن صدا پیروزی روشنایی بر تاریکی گرما بر سرما و نیکی بر بدی را تشکیل داده در تاجیکستان این جشن ماندگار را با شهامت تجلیل میکنند. ساکنان آن را همچون مژده نوروز پذیرفته برای کشت و کاری بهاری آمادگی میبینند. جامعه مهنتی ناحیه دنغره در قطار دیگر ساکنان مملکت این جشن یگانه‌مان را با شکوه خاصه تجلیل کردند. ای آتشی صدا، ای نوری ایزدی، آیینی کوهشاه، تدبیر تحمورز، فری شهنشهی، هنگی سپهبدی. جامعه مهنتی ناحیه دنغره در قطار دیگر ساکنان مملکت این جشن نیاگان را با شکوه خاصه تجلیل نمودند. در موضع برگزاری جشن ملی صدا دهقانان، راهبران خواجگی‌های دهقانی و دیگر ساکنان محصول دسترنج خویش را از زمره انواع گوناگون محصولات کشاورزی به نمایش گذاشتند که این هم باشد از ثمر زحمت مرد دهقان گواهی میداد و همین است که دهقانان توسط استفاده با ثمر زمین و رویانیدن حاصل فراوان گوناگون در تامین فراوانی بازار استعمالی و در مجموع در تامین امنیت غذایی کشور حصه مناسب دارند. در ناحیه دنغره نزدیک 2000 خواجگی‌های دهقانی فعالیت می‌نمایند که از اینها 2 عددشان خواجگی‌های تخمی پروری میباشند. در نمایشگاه جشنی برابر 10 نامگوی محصولات کشاورزی اینچنین تخمی‌های خوشصفت زراعت‌ها نیز از جانب خواجگی‌های تخمی پروری معرفی گردیدند. ساکنان ناحیه دنغره که اکثرا در ساحه کشاورزی کار و فعالیت می‌نمایند با دلگرمی زیاد در جشن صدا شرکت نموده بهر آمادگی همه‌جانبه خود برای آغاز موسم نو کشت و کار ابراز اندیشه می‌کردند. به همین خاطر تکنیکا که همچون مددگار مرد دهقان دانسته می‌شود نمونه چند از جدیدترین تکنیکای ساحه را به معرض گذاشتند که توسط آن سال از سال فعالیت خود را با ثمر انجام داده با نتیجه‌های بلند مهنتی نویل می‌گردند. وابسته به موجودیت چراگاه‌های زیاد در حدود ناحیه دنغره خواجگیداران و ساکنان به سمت چاره‌داری نیز توجه خاصه ظاهر کرده در این سمت نیز آنها نتیجه‌های دلخواه مهنتی را صاحب میباشند. طوری که مسئولان اطلاع دادند سال از سال وابسته به طلبات بازار نسبت به محصولات گوشتی و شیری چاره‌داران تلاش می‌نمایند که سرشمار را زیاد نموده حجم استحصال محصولات را نیز افزون گردانند. در ادامه مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و ولایت با دهقانان و راهبران خواجگی‌های دهقانی صحبت آراسته برای آغاز کشت و کار امساله به آنها مصلحت‌های مفید دادند. با نتیجه‌گیری از رفت چاره‌بینی جشن ملی صدا جهت فعالیت پرثمر راهبران خواجگی‌ها و دیگر شخصانی که در این جشن فعالانه شرکت نمودند با سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قدرشناسی گردیدند. همین ایدی بوستانی جشن صدا در ناحیه تاجیک‌آباد نیز با اشتراک دایره وسیع کشاورزان، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و نمایش دسترنج دهقانان، تکنیک کشاورزی، محصولات هنرمندان، رقص و سرود برای افروختن آتش که رمز این ایدی بوستانی است تجلیل گردید. احیای جشن و مراسم و سنت‌های مردمی ما به مثل نوروز، مهرگان، صدا، تیرگان و ده‌های دیگر در زمان صاحب استقلالی دولتی در تاجیکستان دلیل روشنی به اصالت و رسالت تاریخی بازگشتن ملت ما دانسته شد. در مرکز ناحیه تاجیک‌آباد جشن تاریخی و قدیمی صدا با شکوه شهامت خاصه تجلیل کرده شد. در رفت جشن همه آیین و سنت‌های نیاگان رعایت گردیده در برابر آراستن گلخن همزمان آمادگی خویش را به موسم کشت و کار بهار ثابت ساختند. جشن صدا همچون آیین نیاگان جهت آمادگی به کشت و کار بهاری در ناحیه به طور خاطرمان برگزار کرده شد. این جشن اجرادی در برابر نوروز خجستپای و مهرگان در دوره صاحب استقلالی مملکت در این ناحیه دوردست نیست از نو احیا گردید. در ناحیه برای کشت و کار بهاری تمام تکنیک‌ها آماده هستند و دهقانان نیز از حاضر برای کشتی بهار تمام نمودی تخمی‌های زراعت‌ها را آماده نمودند و یک قسمش را امروز به نمایش گذاشتند تا که مردم ناحیه از دسترنج دهقانان ناحیه دیده نمایند.
маркази хизматрасонии техникии ноҳияи Тоҷикобод аз соли 2008 ин ҷониб фаъолият мекунад. дар ҳоли ҳозир 3 адад трактор дар марказ ва 5 адади дигар ба иҷораи молиявӣ фаъолият доранд. ғайри ин дар марказ барои таъмири бартараф кардани нуқсонҳои техникиҳо дар марказ бо маркази хизматрасонии техникӣ ки бо таҷҳизотҳои навтарин ба монанди токерни станок, ба монанди стенҳои аппаратураро санҷидан, развал, сварка, амин таҷҳизотҳоро оварданд ки мо мин баъд ба шаҳри Душанбе ё ба дигар ноҳияҳо нарафта дар амин ноҳияи худмон аминҳоро таъмир мекунем техникаҳомона. ман дар иди сада тамоми техникаву таҷҳизотҳои кишоварзиро барои омода будан ба киштикори баҳорӣ аз таъмир бароварда омодаи киштикор ҳастем. кишоварзон ноҳияи Тоҷикобод дар ин рӯз гӯшаҳои хоси маҳсулоти деҳқонӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва истеҳсоли дастиро ташкил карда нишоту хурсандӣ намуданд. дар идомаи чорабинӣ ба қатор деҳқонон, кишоварзон, хоҷагидорон барои фаъолияти пурсамар ва саҳм гузоштан дар таъмини амнияти узуқаворӣ сипоснома ва ифтихорномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Тоҷикобод тақдим карда шуд. боришоти зиёди барф ва сард гардидани ҳавои чанд рӯзи гузашта дар баландкӯҳҳои водии Ҳисор барои паррандагону ҳайвонҳои ваҳшӣ мушкилӣ пеш овард. бо мақсади наҷоти паррандагону ҳайвонҳои кӯҳӣ дар ин рӯзҳо аз ҷониби масъулини хоҷагии ҷангал ва шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Ҳисор дар минтақаҳои баландкӯҳи дараи Алмосӣ корҳои биотехникӣ гузаронида шуд. бо сард гардидани ҳаво ва боришоти барф кормандони хоҷагии ҷангал ва шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Ҳисор бо мақсади ҳифзи олами ҳайвоноту паррандагон ва беҳдошти вазъи экологии минтақа корҳои биотехникӣ мегузаронанд. ин навбат низ дар минтақаҳои Алмосӣ, Чанор ва Шарра чунин як тадбири экологӣ гузаронида шуд. муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Ҳисор дорои 13,5 гектар ҷангалзорҳо мебошад ки аз он ҷумла 1900 гектар ҷангалзорҳои фонди озод дар тавозуни худ дорад. имрӯз кормандони хоҷагии ҷангали шаҳри Ҳисор тасмим гирифтанд ки барои боришотҳои барфе ки дар ҳамин минтақа то 40-50-60 сантиметр ҳатто дар пасхамиҳо барфхо вайд барои нигоҳубини паррандагон, ҳайвоноти нодир, ҳайвоноти ваҳшие ки дар ҷангалзорҳо зиндагӣ мекунанд барои зимистонгузаронӣ ин дафъа бори сеюм мешавад ки корҳои биотехникӣ гузаронда истодаанд. имрӯз мо кормандони хоҷагии ҷангали шаҳри Ҳисор тасмим гирифтем ки 300 кило севқоқ, 200 кило гандум ва рез, 400 кило алафи табиӣ ба гузаронидани корҳои биотехникӣ бо ҳамроҳии кормандони экологияи шаҳри Ҳисор гузаронда истодаем. дар мавзеъҳои баландкӯҳ ки барфи зиёд мавҷуд аст ба миқдори зарурӣ хушок ва дом пошида шуд ки ин омил боиси аз байн нарафтани паррандагон ва ҳайвонот мегардад. ин аст ки масъулин талош менамоянд то дар ҳудудҳои махсус тадбирҳои экологиро роҳандозӣ намоянд то ҳайвоноти нодир дар ин маконҳо зиёд шавад. афзоиш додани майдони ҷангалзор дар ҳалли масъалаҳои тағйирёбии иқлим василаи муҳимтарин ба шумор меравад. аз ин рӯ барқароркунии ҷангалзор, парвариши ниҳолҳои ҳамешасабзи маҳаллӣ, рушди инфрасохтори ҷангал ва дар ин замина муҳайё намудани шароити хуб барои сайёҳии экологӣ аз вазифаҳои муҳимтарини кормандони хоҷагии ҷангал ва шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Ҳисор маҳсуб меёбад ва онҳо дар ин самт пайваста кор мекунанд. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навид. барномаамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома дорад. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.